Garantujem, u ovom videu mnogi od nas će se prepoznati. 4 kamena, 4 kontinenta, jedna istina. Ovo sam doslovno ja, a ovo je vaš vodič za bolji život. Ako se prepoznaješ u ovoj priči ili te dotakne, podijelite je sa drugima, ostavite like i zapratite nas. U Japanu, 95. godina, zemljotres. Kengo Kuma, arhitekta iz Japana, kao i mnogi. Kengo gubi atelje i sve što je ikad stekao u zemljotresu. Nema zidova, nema temelja, pustoš. Ali ne odustaje. Od drveta i kamena gradi nove kuće, jeftine, otporne, ekološke. Dan i noć pomaže drugima da prežive. Danas, on je glavni autor Tokijskog olimpijskog stadiona. Kad izgubiš temelje, izgradiš nove, od onoga što ostane. Ko je uporan, stiže i tamo gdje put ne vodi. Ni kamen nije tvrd kad mu kapljice uporno padaju. Brazil, Rio de Janeiro, plaža. Jose da Silva, bivši beskućnik, ide od plaže do plaže i skuplja knjige iz smeća koje turisti i stanovnici bacaju i zanemaruju. Nakon izvjesnog vremena dolazi na ideju da od kartonskih kutija pravi biblioteku. Danas ima 20.000 knjiga. Daje besplatne časove za djecu iz favela. Znanje ne traži zidove, traži volju. Volja gradi ono što školski zidovi ne mogu, karakter i mudrost. Njemačka, Berlin pekara. Georg Wurz svaki dan poslije završetka radnog vremena ostavlja neprodano pecivo u kutiji sa natpisom "Uzmi ako ti treba". Naš narod kaže "Uzmi ako ti treba, al ponesi i zahvalnost". Upravo se to desilo i ovdje. Za 6 mjeseci otpad je smanjen za 90%. Broj kupaca porastao za 40%. Biznis počeo da cvjeta. Kad dijeliš, ne gubiš, dobivaš zajednicu. Ko dijeli, množi. Ko grabi, gubi. Dijeliti ne znači izgubiti, znači pripadati. Indija, Bengal, kućno dvorište. Baba Rali, sa 9 punih godina, uči mladu djecu ispred kuće. Jednostavno da pomogne drugima u čemu je on bio odličan, a drugi imali poteškoće. Pravi učitelj uči i pod drvetom, i na ulici, i u tišini, jer njegova škola je volja. Sa 16 postaje najmlađi direktor škole na svijetu. Danas ima 300 učenika, školarina besplatna, a sponzori stižu sa svih strana. Učitelj nije onaj ko ima zidove, već onaj ko ima volju. I kap dobrote nađe svoj put do okeana sreće. Kengo je izgubio zidove, ali je podigao stadion. Jose je izgubio dom, ali je podigao biblioteku. Georg je izgubio pecivo, ali je podigao zajednicu. Babar je izgubio školu, ali je podigao 300 budućnosti. Izgubio si temelj? Misliš da ti je život srušen jer više nemaš ono što si imao? Dosta ljudi zna ovaj osjećaj veoma dobro. Nisi ostao bez temelja, ostao si bez iluzija. Sve što je bilo van tebe, bilo je prolazno. Temelj si ti, bio si i ostao. A sad kad su maske pale, imaš priliku da gradiš. Istinu, ne privid. I znaj, ono što sagradiš iz sebe, to ti niko više ne može oduzeti. Danas učini bar jedno dobro, bez pitanja, bez očekivanja, bez koristi. Jer pravo dobro nikad ne ide uzalud. Nekad ti se vrati kroz osmijeh, nekad kroz priliku, a nekad, baš onda kad padneš, neko se pojavi da ti pruži ruku spasa. Danas te pozivam da se ne bojiš pada. Jer ono što si izgubio nisu temelji, već iluzije. Stanovi, titule, ljudi, status, sve je to zgrada na tuđem zemljištu. Ali temelj? Temelj je ono što ti ostane kad sve nestane. Ako još dišeš, razmišljaš i hoćeš da ustaneš, temelj je u tebi. Sada znaš na čemu zaista gradiš. Dobro se ne gubi. Samo obilazi svijet dok ne pronađe put nazad. Zapamti, dobro se dobrim vraća, uvijek.